Bafethu emantaliyane ngizonimashisela uqwadalikana lapha Genesis chapter 1 ngoba nilandi ama-out ayakhala bethe u-Adam bethu osibhayisisa u-Adam skelemu u-Adam inyoni Adam akayona inyoni u-Adam wayeyitsutsi utshelwa yimina mfethu inombolo ayadala u-Adam nawa wayidala angithi angilanda kahle kahle amajida la nombolo ayidala ukuthi awanaki yabo la nombolo mfethu kufanele ukuthi ngikushiye egalini yami ngithi mfethu zikuwena ngiyahamba for 2 days ungenza noma yini bari ungaliphuza ibhodlela lami lehenisi kufika umzala umgoqo uthi indle yakho nani evele ishangale ibhodlela lehenisi lele kuthi ungalishayi usumshayisa Steve phela ukuthi usumgoqile wathi kuwena la so awukwazi unqaba nalibhodlela inombolo yadaleka uAdam ke leyo uAdam mfethu wayekangako netime angithi uyalanda angakadaleki inombolo wayekangako uyena itime ezulwini kuphela kahle kahle kaAdam isezulwini kwesakhe angithi angilanda so mfethu uNkulunkulu mesaya kwakhe ezinye inombolo wamkhathini uAdam time ngiyaphotheka la mfethu awenze nombani umjakajaka ngizophotheka naye ushayisa ngaleso sahluko kuEva meshayisa uEva kanti vele uAdam besekhathini litime ukuthi eksevele igceya isikhona vele mzukwane ukuthi yayingekho kubantu besifazane babeka ngakho yayisisihlahleni wasabela naye wathi time amaseke mfethu usumakha lo mzala cela ungifakele le nombolo la kuyena center khona ngizokwazi mengikwaza ngikhetlisha ishayisa ngaleyo mashi njengoba usubona amacheri ke sesibhampela ke necena ngithini esacela ukuthi ibekwe kunina hayi ukutampe manje kanjani kodwa ngigxilile ke lapho futhi wena mfethu ke uAdam eseshayisile okay uEva eseshayisile lilahle itime mfethu lodala ezinye inombolo lalisencatla kakhulu kahle ngaleyo nyaka Adam esenoEva mfethu emkhathini zayo mfethu dazi kumini sendabukweni zonke inombolo ezishaya ngazo mfethu uyisabela nami mfethu mekhona inombolo ezishaya ngayo sabele nami mfethu ngukhakhi yonke into kanti ithamela emkhathini zayo mfethu ungadala nomiphi master kodwa le fruit ungalidala ngithi angilanda phela ukuthi khona inombolo engifuna ukusebenza ngayo mfethu ngeke ngilodi ngimashisele umjakajaka wathi sedalile ke kulomzala lo uEva wavela wayishanga leli fruit kanti akamkhathini nangu uEva ukuthi hayi mfethu asikwazi ukudala leli fruit ngoba ithama lithe wayeseyitshethe ukugabhadiya wavele walidala leli fruit ngolayini wakhe naye sekudaleka zonke lezi inombolo eseyidaleka manje mfethu zezono ama-snake queen ozodwa wabantu yonke lenxakanxa usuyibona la emhlabeni mfethu ulayini wakhe uAdam kodwa naye wayengaqondile ukudala le yamashi sengimashisela nje ukuthi nilande ukuthi kwadalekani ningalodi mhlambe manje yileyo nombolo yadaleka